بکار اینان آمادن هوشبر لدهوکی گهشتیه آستکی مترسیدار. رخراو نحکومی جی دخوازن یاسا سرور بید و لدیف یاسای آمادن هوشبر سردری دیگل بازرگان و بکار هنر روی بهتا کرن. رخراو که نحکومی دی بیجید پشگو هاوتنا گنجان و بیکاریه و کریه آمارن مادن هوشبر لدهوکی روش به روش برف زیده بونه بچن و بگهنه آستکی مترسیدار. دیاره کو اف آمار دماهیت مادن هوشبر هرما کردستان تایبادی پارچکا دوی که بربالا بونه اوی چند بعد گریتن کو پتر ام سر بابت هوشیاری شورگه اون مکار کی راجع پتر سر بابت تند کردنا رکار کو اینانا بازرگانا بو مادن هوشبر بنا و کمال گهدا پتر سر پیگیر بونا پیاسای ده بو بعد آخر کو آمار روزانه پتر لیتر چونکی بابت که جهانیه بربالا ول همی جهانی دا لی ود گریتن بو بابت اهمال کردنا گنجان کو یا بربالا بو اهمال کردنا گنجان اشلای خزانه و اشلای حکومت اشلای پرورده با اما امتیده که حکومت پتریسه کنفرانس سرتاسری انجام بینه دیگه آماده بونا لانن یت حکومی لانن یت پیوندیدار و بریاردل فی کیسی و موک فشار خصنا سر هنده کوپرگا پانالا برگا امکان که نایمزا برگا وان داتاین ماترسی سر هرمه کومه برانبری و کوبینه یه ماترسی یه بالابونا مادن هوشبر مدار دست وکر حتی کو کسان یت بریاردلت مازنجی حتی کو تونکرنا کو بجن سزایوان اوین کو بجن خلکی قربانی دادن کو بجن بازرگانه لگور آمار رکراو نحکومی لسال 2014 لسنور هولیره و دهوک 800 کس به تهمتا بکار اینان و بازرگانی کرن به مادن هوشبر هاتین دست سر کرن. پارێزەرێک jî hişyariyê li destên derekî dided ku dibine eger yasa bikarînana madên hûşber bi duristî wekî xwe nehête cêbecêkirin. Ya me dibêjin weku rêxeya Komelgha Medenî rûyê yasayî da babeta here giring ew e ev rûkeya Kurdistan ya tûşî meesateka mezin bî rûyê mixaderatî be. Me yasayeka gelek baş a hey, yasayeka gelek serdemyaniya me ya hey, daxwazit yên rêka hewe da ku yasa me sad bête cêbecêkirin û rûyê qanûnî cêxû bibînin. Tedexulatê kesana nebîte asteng bi hindêk bazirganî wextê tête desthilatek hebît an bûçûnek hebît yan her kiryarek hat û neya qanûnî bête kirin yasa cêxû bibînîtin û ew kesê bazirgan bêne girtin û bêne sizadan rûyê qanûnî û ew yasa me geleka baş e ew ra ji em rêka hewe de dixwazin dikein û yasa serwere û îşladê yasa cêxû girît û ew bazirganiye û kesanê bazirgan hemî bêne desteserkirin û kesanê bina zehiye jî ya me weş hikûmeta Herêma Kurdistanê rêxeya Komelgha Medenî petir cihêt em bêjin yek çareseriyê bû bêne çêkirin. Li gor yasayê sizayê bikarhêner û bazirgan û harîkarên madên hûşber cuda cuda ne ku sizayê wê ji salekê zîndankirinê heta darvekirinê diçît û kujmekê zûriyê pareyê jî pêbijartin têda heye.